daudzveidīgo rakaru izpildījumā dzirdēsiet Raimonda Paula vienošanās dziesmu. Atvainojiet, nezviedz bērais kumeliņu. Bet tagad gan sirēnām skanot, Raimonds Pauls vienošanās dziesma. Un kā pēdējo dzirdēsiet kompozīciju Vaļā matiem, basām kājām.
Vēlreiz sakām lielu paldies Daugavpils Latviešu kultūras centra tautas mūzikas ansamblim Rakarī. Bet tagad, man mīļie draugi, man ir tas gods aicināt uz skatuvi mūsu māsu tautu pārstāves. No Šauļiem Lietuvā pie mums ciemos ieradies tautas mūzikas ansamblis Aušvine, kas latviski nozīmē austriņa. Sveiksim viņus! Lietuviešu mūziķi ansamblī spēlē divus raksturīgākos instrumentus, kas veido priekšstatu par lietuviešu tautas mūziku – kankles un pūšam instrumentu birbīņi. Un, protams, skanēs lietuviešu tautas mūzikas apdars. Ansambļa vadītāja Regīna Vaišņoriene. Labą dieną, broliai Latvijai! Labą dieną! Mes atvežėm jums pačius šilčiausius linkėjimus iš kaimyninės Lietuvos. Мы вам привезли самые теплые пожелания из Литвы. У нас такое же лето, как и у вас. И мы очень рады быть здесь, концертировать для вас и видеть такой прекрасный праздник песни. Поздравляем вас с таким прекрасным праздником. А сейчас мы вам поиграем на наших народных инструментах. Это не этнографические, это уже усовершенствованные инструменты, но все-таки мы играем и народную музыку, и оригинальную. Сейчас мы вам поиграем такое произведение, которое называется «Звучит канклес» или «Звучит кокла». А сейчас мы хотим вам подарить маленькую мечту.
А сейчас, если вы хотите, добро пожаловать потанцевать, потому что сейчас мы будем играть пьесы на мотивы литовских народных танцев. Первая будет марш, вторая вальс, а третья полька.